kumakayat adumteng kastoy agundaway di ka nagsangsangi agpagada ko nayat ko diyak kayat amakita alumlumdaang ka ay di papanaw ko lagit mo't palune iti lugar papanak siksikan tulad ka di ka nagsangsangi agpagada ko nayag ko basta biyag ko agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma kanaipaayang kataragsa umanay alagipem intun kailiw na makita alumlumdaang ka tay di papanaw ko lagip mo't palunek iti lugar apapanak siksikan tulad ka di ka nagsansangi agpagada ko nayag ko kasta agsingsingpet kanto no awan nakton dita sibay mo sapay kuma kanaipaayang kataragsa umanay alagipin intun kailiw na kasta agsingsingpet kanto no awan nakton di ka sibay mo sapay kuma kanaipaayang kataragsa umanay alagipin intun kailiw na umanay alagipin intun kumanga siya ipabasulit no marakrak ayat kelangin-langin kasikat na lawang anang baybayan sanak laam mo nuwag tuok ka umanay kengkan makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika iyay ayate unpunuwak nagkurkurangan kanaya tinepelak di gumura jakin paka imbes ngay ay wennak saan ka indadanes ka kasta kadi kinaput no nga agayan
pabasule no naragrak ayat kelangen-langen sikat na lawang anang baybay-an sa naglaam mo no agtuog ka umanay kenkan makita na iti maninsan umanay kenkan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate unpunuat nagkurkurangam kaniyak tinepelak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ka indadanes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasano ngay patek ko di kasken ka martirak tapuso ayat mo jok marik na patay kon jak marik na tadungo kasano jak kuden panagtuog ko pinunpunuak nagkurkurangam kaniyak tinipelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ka indadanes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasta kadi pinapudno nga agayan kasta kadi pinapudno nga agayan
pinasaem ngem daytoy ti rumbeng amok adakes intaan aramiden jagmay turet pay nga indang kuyaen panagwana kapukan yak laen jak maiptos no sa em ilang amik to kapulaken hayat binulot ko aklunen nagbalina anaro ko nagpaatipet saan ko apukpukod jak maiptos no sa em ilang amik to lipaten kanti ko nakngem saan kana irwama ayat anay sangsangayan ayat akin nalikaguman naipaay mo pudno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti nagdawamin na makikita dagiti naruay na inlangaw ta tumrem luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon kay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka imanaw ka at tinagpakada magudas man daytoy biyak ko agmay sa katoy puso unayawan ka malaglagip ka dagiti nadawamin na makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino impatayo ka pimanaw ka at tinagpakada magudas man daytoy biyak ko at may sa katoy puso
lipat pateken tudno adugtungwen ka uray payo imadayo ka bimanaw ka at di nagpangada magunas man daytoy biyag ko agmay sa kato'y puso magunas man daytoy biyag ko agmay sa kato'y puso. Sakay nga imadayo ka nagkariak ng urayan ka tawen man iti palabse jak to'y taas sa miren ay pusong di mamani pagbiag ay taglaglag ite sulisog man ititunte jak to'y tapasang kaya abot mo kaya isusobra Tu'y ayan, tapin na nawa
iti umuna aragsak, iti umuna aragsak. Diyang mailadawan to'y riknak, malalo nga ay at timarik-rik, naksaan ang amauma, amang buy-buya, ladawan, o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y riknak, tiyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsak. Anak pa ito maagiyaman na, panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsak, ken kinaong biti narikmat, keksa mailadawan ko'y riknak, palalo nga ay at timarik-rik, naksaan at amauma, amang buy-buya, ladawan, o ayat ko. Saan ko amalakdan to'y riknak, tiyak magawidan tumrem aluluwak, kapot ragsak. Anak pa ito magiyaman na, panangawat mo kaniya.
flower panagchansing naket nadawel dinaklan ni respeton akas passenger cross ko pa'y ngarot tanatae magkuswak na daytoy akan uray mga nagtsok pintas ko't inadiawen dilat diat nuwagi kamyo tama sakit na di ko'y tumeko anyan din nga ilenta dito'y kainak nagluganan dirtsak mula abalisya nga may titay berno agitwan 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 naulpit adawel ti insang bay mo kanya isuti sinurot mo saan ket di atay siya naunday a panawen anak sangsang ita nagrigat ngay liliwag panang kasakit mo kanya iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag ginugur ko't oras anak ginom iti ara tanong mabarte ka sikat ay malipata ngem no mausawa na sika manentay awaga nangkas ang biyag ko tinted mo akalak ama tapakaragsak ka unay no masaktan na di mo pinanunot tuin pa ay kung ngayatin sukat nakti sa bali ket siyak tay inka inwaksi biday to'y biyag ginugur ko't oras ana ginom iti ara kanu mabarte ka sikatay malipata ngem no mausawa na sika manentay awaga
sukat nakti sa bali. Ket siyak kay inka inwaksi. Nagkas ang biyag ko tinted mo ang alak ama. Tapakaragsak ang unay no masaktana. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak kay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin paay ko ngayat din sukat nakti sa bali. Ket siyak kay inka inwaksi. Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kitkimit ma nagtibayo tuy kaungat do tilang inet paudi di pa maginawang sexy at ang wensan ti 60 kung ay na bailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napigsa pa'y laking nababato. Makaalino ti patong na, makaparugso pa'y laking nila. Agbabaketa, isut kun nada kanya. Uray manuy uyawen dat di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, pudno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Yeehaw! Pumatol iti bakit kaskala at taglan awan sa pulin ti kinasami arakot na and inage di bakit nasingsinglet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin na kinagaget. Kakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti amot da. Di bakit akaromansa nagpay tuma ti ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kanya. Uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna. Agbabaketa, puno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, puno nga agbabaketa. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Pumatol iti bakit kaskala at daglang awan sa pulin ti kinasang ti arakot na ken inage di bakit
banglu awan mintis, uray dukuri bet-bet, awan sa pulem minakinabaget. Lakilariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti anot da, di bakit akarumansa, nagpay ganas na. Agbabaketa, isukon ko nada kaniya, uray manuy uyawen dagi damit, rikna, tuy marikna. Agbabaketa, kununga agbabaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Di dangamin na mutiganas, di bakit akainayan ayat. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama, dagiti galag ken sursuro, na permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na, isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday da, tay agbibisin, at dadakes nga apal na. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama, dagiti galag ken sursuro, na permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos, di babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa, isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na, isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no kubrana, isuda kita, tay mang perperdi, day tati libangan da. Nusikakit gimura, iti day tuy akanta, nalabit amay saka at ladake.
apal na.
Inpatek katrik na ken puso ngen sinayang mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasladi marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken ka napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sinong ko. Inayat ka iti napuno inpatek katrik na ken puso ngem sinayang mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasladi marakran napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sinong ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sinong ko. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan taapay adi mo ipereng day tarupam sa inek sinsumbat mo awan mangego at timek mo dudugem unay tuy
barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo, denggek kat itiga po, tadi agtal na tuy naken ko. Anyaman ti banagin di sidir mo, uray na sakit tuy barukong ko, awatek awan mabalin ko. Kaslaan mo kun tigapwanan, nakurang kalaeng di pamuspusan, rigatem lang asyak tahi masaktan, di mo mairwangan dayta sarita. Daytoy kadin ti maudi apa nagkitatan, taapay adi mo ipereng dayta rupam, sasainek tin sumbat mo, awan mangeko ati mek mo, dudugem unay tuy puso italulwa dito'y barukong ko. Isardeng mo dayta sang sangit mo, denggek kat itiga po, tadi agtal na tuy naken ko. Hanya